प्रत्येक पिलांकु मु स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल रिवोल्यूशन इन एजुकेशन 3.0 को पिला माने समस्ते जानी जाइछ ओ ट्रिपल एससी पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जूनियर असिस्टेंट 2025 रो पोस्ट आसिया पई जाउची। आज आम ये वीडियो रे आलोचना करिबा जो ओ ट्रिपल एससी जो पोस्ट बाहर करुच्ची पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जूनियर असिस्टेंट केते पोस्ट बाहरिबो, कौन रहिबो क्वालिफिकेशन, कौन रहिबो सिलेबस, कौन रहिबो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ए विषय आम आलोचना करिबा। एग्जाम रो पैटर्न कौन रहिबो, कौन कौन स्ट्रैटेजी नेले एग्जाम को क्वालिफाई करि परिबे, कौन कौन क्वालिफिकेशन रहिबा दरकार, प्रिलिम मेन एग्जाम हबो कि केते पोस्ट आसीबो से विषय आम डिटेल एनालिसिस पिला माने करिबा। कौन कौन सर्टिफिकेट बा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहुची ऑल अबाउट इनफॉरमेशन तुम ये वीडियो रे पिला माने पाइबो। टोटाल जदि आम देखिबा 2193 पोस्ट पिला माने बाहरिया पई जाउची। प्योर वर्तमान करेंट वैकेंसी अछि 1501 पिला माने, जूनियर असिस्टेंट रो 692 पोस्ट पिला माने वैकेंट अछि। एई पोस्ट को पकेया पई कौन कौन एलिजिबिलिटी रहुची, क्वालिफिकेशन कौन रहुची से विषय डिस्कशन, ता सहित सिलेबस कौन रहिबो डिस्कशन, आउ केबे पोस्ट जो आसीगला आमे कहउचंती रिक्वायरमेंट ओ ट्रिपल एससी को दिया जाइछि, से रिक्वायरमेंट केबे फिलअप हबो आउ एग्जाम केबे हबो, ये सबु जिनस मो वीडियो रे पिला माने आलोचना करिवि। वीडियो को तमे आरंभ रु शेष पर्यंत देख। यदि एमिति किछि एग्जाम अपडेट आउ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी विषय जानिया पई चाहुचो, न्यू नोटिफिकेशन विषय जानिया पई चाहुचो, मो चैनल को लाइक करिवो, सब्सक्राइब करिवो, सांग सहित पिला माने शेयर करिवो। पिला माने आरंभ करिवा। एमिति गुटे पिला माने देखि पारथुबो, एटा ओडिशा सरकारंकर गुटे आस्तिला कौन ना ओडिशा सरकारंकर पंचायत आ पानीय जल विभाग तरफ गोटे आसी मेमोरेंडम। प्रत्येक वर्ष एमती वैकेंसी आसा पूर्व मेमोरेंडम पिला माने आसे। तुम पोस्ट आसी कौन ना पोस्ट पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीओ एटा बाहरी पिला माने ओडिशा पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एटा पंचायत राज डिपार्टमेंट आउ ड्रिंकिंग वाटर अंडर रे पिला माने एटा आसुची। ए डिपार्टमेंट टी जोटा कि गोटे डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट तार लेवल जदि आम देखा 5 लेवल ग्रुप हूँ पिला माने सी है 2017 अनुजाई तांकु पे स्केल रहिबो। आउ कौन अच्छी पिला माने आउ जदि आम देखा एटा गोटे पंचायत रे गोटे भल जॉब पिला माने सैटिस्फैक्टरी जॉब तुम निज जिले में तुम रही जॉब पिला माने करि परिबो। एग्जाम टाक ट्रिपल एससी पिला माने कंडक्ट करे। बहुत +3 पिला +2 पिला गोटे सुजोग सुवर्ण सुजोग पिला माने। तापर जदि पिला माने आमे देखिबा केते कोन वैकेंसी पिला माने आसी देखि परथुबो। देखो पाखापाखि तुमर 1501 भलिया पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बा पीओ रो वैकेंसी पिला माने बाहरिया पई जाउछि। आउ डिस्ट्रिक्ट वाइज आउ कैटेगरी वाइज स्ट्रेंथ मध्य पिला माने दिया जाइछि, सेटा को मध्य पिला माने आमे देखिबा। देखो एटा पिला माने तुमर डिस्ट्रिक्ट वाइज पिला माने बाहरिछि देखि परथुबो। केते केते ए जो ए तीनटा कॉलम पिला माने देइछि देखि परथुबो। करेंट वैकेंसी, बैकलॉग वैकेंसी आउ टोटल देखि परथुबो। करेंट वैकेंसी जहाँ भी वर्तमान रहिछि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रे देइछि पिला माने एटा तुम देखि परिबो। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रे पिला माने देइछि तुम देखि परिबो केते केते। आ मु कहूछि जो बैकलॉग वैकेंसी पिला माने वर्तमान सुधा अछि, एटा वर्तमान भी जो पोस्टा बाहरिबो तमर 2027 रे ए नोटिफिकेशन 2026 रो 2027 पूर्व पिला माने ए वैकेंसीटा तुमको देखिया पई मिलिबो। काहेकि मु कहू देख तमर वर्तमान भी ओ ट्रिपल एससी रो तमर होची अन्य एग्जाम को से कंडक्ट करोछि। जे देखिबा यार वैकेंसीटा माने शेष हम 2027 रे प्रोसेस शेष हम
ମାନେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ, ଫର୍ମ ପଡ଼ିବ, ଫର୍ମର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିବ, ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 6-7 ମାସ ବା 8 ମାସର ଗେପ୍ ରହିବ। ତାପରେ ତୁମର 2027 ବିଫୋର୍ ତୁମକୁ ସେ ଦେବ, କାରଣ ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପିଲାମାନେ ଅଛି, ବହୁତ ବ୍ୟାକଲଗ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ମଧ୍ୟ କାମ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ଜଲ୍ଦି ସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। 2027 ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଏଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ସେ କରିବ, ତୁମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥାଅ। ତୁମର ସେଇ 2026 ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରୋସେସ୍ ପିଲାମାନେ ସରିବ। ମୁଁ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବି କ'ଣ ରହିବ ପିଲାମାନେ ସିଲାବସ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରାଇଟେରିଆ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ, ପୁରା 100% ତୁମର କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ପିଲାମାନେ ବାହାରିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଏଇଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଥିଲା, ଦେଖିପାର। ମୁଁ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ଏଇଥର ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମ୍ ମେନ୍ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ସିଲାବସ୍, ମେନ୍ ପାଇଁ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି। ଆଗରୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା, ଏଇଟା କାହିଁକି ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ସ୍କିପ୍ କଲେ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିସ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଡିଟେଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବି ଯେ ତୁମର ପିଓ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଉ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ରହିବ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ ଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏଇଟା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା। ଦେଖ ତୁମର 24 ଫେବୃଆରୀ 2023ରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବାହାରିଥିଲା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇଟା ତୁମର ଡେଟ୍ ଥିଲା। ଦେଖ ଟୋଟାଲ୍ ସେ ଫେବୃଆରୀ ମନ୍ଥରେ ବାହାରିଥିଲା ହେଲା, ଗୋଟେ ମାସ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଗେପ୍ ଥିଲା ଏଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିସାରିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର ପୋଷ୍ଟ, ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର, ଦୁଇଟା ଯାକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡେଟ୍ ତୁମ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତୁମେ ପକାଇ ପାରିବ ପିଲାମାନେ। ଆଉ କହୁଛି ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ମଷ୍ଟ ଏନ୍ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ he or she belong to the district for which he or she will applying. Further, he or she must be registered his or her name in any employment exchange of the district for which he or she applying on the before the date of submission of online application. Those who have not registered any employment exchange district and register in any state special employment exchange, they shall be upload the residence certificate in the edition of employment exchange registration certificate. से कौन तुमको रेजिस्ट्रेशन करने पड़ो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस रे जाइए, सा सहित से कौन तुम कैंडिडेट जो डिस्ट्रिक्ट पकईब से निज डिस्ट्रिक्ट पिला माने हेइथबा आवश्यक है। तापर जदि आम देखा जे यहाँ तुम हूँ पिला माने थिला देखिपर तुम जूनियर आसिस्टेंट जो मु कहूँ जूनियर आसिस्टेंट तुम हूँ जो देखा पे स्केल रोचे 19,900 रु है 23,200 है। लेवल 4 जॉब पिला माने रोचे सेल 1 सेमती पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो देखा पे स्केल हूँ 21,700 रु है 69,100 एटा लेवल 5 रो पिला माने जॉब पिला माने है। तापर देखा आम पिला माने कौन रहीथर एलिजिबिलिटी किसी पिला माने चेंज हेनी प्रति वर्ष परी एथर एलिजिबिलिटी पिला माने समान रहिबो। द एज आउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विषय आम डिस्कसन करवा। प्रथम देखा जे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पिला माने कौन रहिबो देखि पारथुबो पिला माने तुम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विषय में आलोचना करुच्ची जे कहूँ प्रथम हूँ देख जूनियर आसिस्टेंट जोटा आम कहते जूनियर आसिस्टेंट देखा कैंडिडेट से पास कर दरकार +3 से एनी स्ट्रीम हेले चलो आर्ट्स हो साइंस हो कॉमर्स हो से क्वालिफाई करथिबो। ता सहित तार कंप्यूटर स्किल बा ता पाखरे कंप्यूटर सर्टिफिकेट थिबा दरकार पीजीटीसीए रो कंप्यूटर सर्टिफिकेट पिला माने थिबा निहाती दरकार दैट इज मैंडेटरी। आउ जदि आम देखा ये जो एज रिलैक्सेशन कथा पिला माने देखा एजटा पिला माने तुमर जब मुझे देखी 38 नाई आउ ए बढ़े 42 कर दिखाई तुम मैंने समस्ते जाच ए नुआ नुआ वैकेंसी जो बाहर से भी 42 पिला माने होची एटा मन रखियो पिला माने। जूनियर आसिस्टेंट +3 आवश्यक आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो स्ट्रीम हेले चलिबो ता सहित बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जोटा कि पीजीटीसी आम कहते +3 लेवल से कंप्लीट करिथिबा दरकार।
ତା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ହେ ପାସ୍ଡ +2 ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପିଓ କହୁଛନ୍ତି +2 ସେମାନେ ପାସ୍ କରିଥିବେ ଆଉ ସେ ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ହେଲା ତା ସହିତ ତାଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଟିକେ ନିହାତି ଦରକାର ପିଲାମାନେ ଏଜ୍ ଜାଣିପାରୁଛ ଯେ ଏଜ୍ ତୁମର ରହିଛି 21 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇଥିବା ଦରକାର ପକାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମେ 42 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ହେଲା ଡେଟ୍ ଦେଇଛି ଏତିକି ସୁଦ୍ଧା ତୁମକୁ 42 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର ହେଲା ସେମିତି ଆସିବ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ତୁମର ଏଜ୍ଟା କେତେ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଏଜ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 42 ସେ କରିଦେଇଛି ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର +3 ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ର +2 ପିଲାମାନେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପିଲାମାନେ ରହିଛି ତାପରେ ପିଲାମାନେ କାହା ପାଇଁ କେତେ ପିଲାମାନେ ରହିଛି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପିଲାମାନେ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସବୁଥର ଦିଏ ପିଲାମାନେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦେଖିବ ଯେଉଁମାନେ SC ST SCBC ଆଉ ଓମେନ୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ 5 ବର୍ଷ ତୁମର ହେଉଛି ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପିଲାମାନେ ରହିଛି 5 ଇୟର୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପିଲାମାନେ ରହିଛି ତାପରେ ସେମିତି 10 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିସେବିଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଯେଉଁ 42 ଥିଲା ଆଉ 10 କରି 52 ପିଲାମାନେ ତୁମର ରହିବ ହେଉଛି 10 ଇୟର୍ସ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପିଲାମାନେ ରହୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ର କଥା 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାପରେ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାପରେ ଅଦର କ'ଣ ରହିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ରହିଛି ଦେଖ କହୁଛି ଏ ସିଟିଜନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବେ ଗୁଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଇଥିବେ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକା ପିଲାମାନେ ସ୍ପାଉସ୍ ଲିଭିଂ ନଥିବ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ କ୍ଲାଇମ୍ ଟୁ ଏ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ସ୍ପୋର୍ଟ ୟୁଥ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର ହେଲା ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ PWD ହେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କର UDID ସେମାନେ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିବେ ଆଉ ଫିଜିକାଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ PWD ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନେ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିବେ ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ ଥିବା ଦରକାର ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ମେନସନ୍ କରିଛି ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କହୁଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା ନେବା କଥା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ବି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି ଏଇଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତୁମେ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଯଦି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲେ ତୁମେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ www.o3sc.gov.in ତୁମେ ଯାଇକି ପିଲାମାନେ ପକାଇ ପାରିବ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ହେଲା ତୁମେ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତୁମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ତୁମେ ଏବେରୁ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ ପିଲାମାନେ କରିବି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତୁମେ SC ST ଯେଉଁମାନେ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିସେବିଲିଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା SC ST SCBC ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିସେବିଲିଟି ସେମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ ପିଲାମାନେ ହେଲା ପରମାନେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ PWD ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ସେମାନେ HSC ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 10th +2 ପାସ୍ ଅଦର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ +3 ପାସ୍ ଅଦର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାର୍କସିଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଦେବେ ତା ସହିତ ସେ ଓଡ଼ିଆ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ 7th କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଓଡ଼ିଆ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ସେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ରୁ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ନଥିବ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଯଦି ସେମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପିଲାମାନେ ଦେବେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅଛି ଦେଖ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ and document of the sport of a service renowned in the service ex servicemen माने हला ex servicemen माने NOC पिला माने देबे हला तापरे हायर अथॉरिटी पाखरु तापर देखो द स्पोर्ट्स पर्सन जो माने थिबे खेला खेली जो माने करथुबे स्पोर्ट्स पर्सन आईडी कार्ड इश्यू करिवे आ जो यूथ सर्विस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ओडिशा से ही सर्टिफिकेट देले पिला माने वैलिड हबो ता सहित सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन इन एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिस्ट्रिक्ट एटा से माने करथिबा दरकार सर्टिफिकेट माने रजिस्ट्रेशन टा मोस्ट से मागुची तुम जेतु से डिस्ट्रिक्ट रो कि नाही रेगो ता पछे रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी निहाती दरकार पिला माने हला ए दीटा जिंस को ध्यान दबो ता सहित दोज हु ए नॉट रजिस्टर इन
any employment exchange of the district on the register of the state special employment exchange in shall be produced the resident certificate ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଏବେ କହୁଥିଲି ସେ ଜିନିଷଟା ଆବଶ୍ୟକ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଜଣାପଡ଼ିବ ତୁମେ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବୋଲି ତୁମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯାଇକି ତୁମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ ହେଲା ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା କ'ଣ ରହିବ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ନେଇକି ପିଲାମାନେ କଥା ହେବା ପିଲାମାନେ ଯଦି ପୂର୍ବର କ'ଣ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ତୁମର ଦେଖ ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ ତୁମର ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦେଖ ଯେ ତୁମର 180ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲା ଯେଉଁଟାକି MCQ ଓମାର୍ସ ମାନେ ଓମାର୍ସ ସିଟ୍ରେ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ 50 ମାର୍କ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ହେଉଥିଲା ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ହେଉଛି 180 50 ହେଲା ତୁମର ପାଖାପାଖି 200 ହେଲା 230 ପାଖାପାଖି ମାର୍କରୁ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା ପିଲାମାନେ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ୁଥିଲା ଇଂଲିଶ ପଡ଼ୁଥିଲା 40 ମାର୍କ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 40 ମାର୍କ ଓଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଥିଲା 35ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 35 ମାର୍କସ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଡ଼ୁଥିଲା 35ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 35 ମାର୍କ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ପଡ଼ୁଥିଲା 35ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 35 ମାର୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଡ଼ୁଥିଲା 35ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 35 ମାର୍କ 3 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ପିଲାମାନେ ରହୁଥିଲା ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର 50 ମାର୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପିଲାମାନେ ରହୁଥିଲା এটা 1 ଆୱାର ପିଲାମାନେ ରହୁଥିଲା ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଥର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ପିଲାମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ 100% ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଯାହା ଆମେ ଖବର ମିଳୁଛି ପିଲାମାନେ ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି ଯେ ଏଥର କ'ଣ ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ତୁମର ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର ହେଉଛି ପ୍ରି ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ ନା ମେନ୍ ହେବ ହେଲା ପ୍ରିଲିମ୍ ହେବ ଆଉ ମେନ୍ ହେବ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ଦେଖୁଛି ଦେଖ ସେ ପ୍ରିଲିମ୍ ହେଉ କି ମେନ୍ ହେଉ ଯେମିତି RIରେ ଦେଖିଥିବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖିଥିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ପାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲସେ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଲଗେଇକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରିଲିମ୍ଟା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ କରିବେ ମେନ୍ଟା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ କରିବେ ନାହିଁ ତୁମ ମନକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଥିବ ସାର୍ ଆପଣ ସିଲାବସ୍ କେମିତି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ ସିଲାବସ୍ ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ପିଲାମାନେ ରହିଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଆଲୋଚନା କରାଉଛି ଦେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ'ଣ ରହିବ ସିଲାବସ୍ ହେଲା ତୁମ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ହେଲା ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ରହିଛି SC ST ପାଇଁ ଧର ଯେଉଁମାନେ SC ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 30% ରହୁଛି କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ତା ସହିତ 35 ରହୁଛି ଅନ୍ୟ ମାନେ UR କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ହେଲା ସେ ଯାହା ହେଉ କ'ଣ କ'ଣ ଏବେ ତୁମର ସିଲାବସ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସିଲାବସ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସିଲାବସ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ସେ ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ଯାହା ସିଲାବସ୍ ରହିଛି ମେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ସିଲାବସ୍ ରହିବ ଓ SSC ତା ସିଲାବସ୍ର ଚେଞ୍ଜ କରେନି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରେ ଦୁଇଥର ଏକ୍ଜାମ୍ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ସିଲାବସ୍ ପିଲାମାନେ ସମାନ ରହିବ ଯାହା ଥିଲା ସିଲାବସ୍ ତୁମେ ସେଇଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଲୋ କର ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ ଗୋଟେ ତୁମର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଯଦି 90% ସରିଥିଲା ବା ତୁମେ ଏଟାକୁ ବି କରିପାରିବ ତୁମ ମାନେ ଅଛି କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଏବେରୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଏବେରୁ ଟିକେ ଦେଖାଦେଖି କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଦେଖ SSCର ଯେତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ କରୁଛି ତାର ଇଂଲିଶ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଦେଖ ତୁମର ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ତ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ କରିବେ ପିଲାମାନେ ମେନ୍ରେ ପାସ୍ କରିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସିଲାବସ୍ ତୁମର ରହୁଛି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ପିଲାମାନେ ନେଇପାରିବ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ଦେଖିଦିଅ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଇଂଲିଶରେ ଯଦି ଇଂଲିଶ ଦେଖିବା ଆମେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଇଂଲିଶରେ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଭାର୍ବ ରହୁଛି ଟେନ୍ସ ରହୁଛି ମଡାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଭାର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହୁଛି କ'ଣ ଦେଖ जो कनेक्टर्स टाइप्स ऑफ सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कंपैरिजन्स
ए जिनसटा को पढ़ुची सब सर्ट क्वेश्चन पिला माने पढ़िबो आर्टिकल पिला माने देखो आर्टिकल पढ़ुची नाउन पढ़ुची प्रोनाउन पढ़ुची प्रिपोजिशन पढ़ुची एटा सब गुडा एमसीक्यू रु पढ़िबो तापरे अनसीन पैसेज पढ़िबो 400 रु 450 वार्ड भितर तले क्वेश्चन देइथिबो तुमको ऑप्शन भितर बाछि करिया पई पढ़िबो एटा पिला माने तुम इंग्लिश रे ई सिलेबस गुडा को ट्रिपल रे पाखा बाके प्राय थाए आकु तुम पढ़ी की पूरा कंप्लीट पिला माने कर तापर जदि आमे देखिबा उड़िया ग्रामर देखि परथुओ उड़िया ग्रामर रे पिला माने देखो उड़िया ग्रामर रे देखि परथुओ कोन रहउची ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव एक्सक्लेमेटरी सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आरि ऊपर पिला माने पढ़िबो सेंटेंस ऊपर पढ़ी माने पढ़िबो विस्मय सूचक हला ए सब जिंस ऊपर क्वेश्चन सब पिला माने होउची हला तापरे तमरो नाउन एडजेक्टिव संधि समास हला उड़िया रे ग्रामर एडा सब तुमको देखिया पई पिला माने पढ़िबो अति सहज तुम मध्य हाई स्कूल एडा सब पढ़िचो हाई स्कूल 9 10 बुक रु मध्य तुम एटा को ग्रामर पई प्रेफर करि परिबो पिला माने ता सहित उड़िया रे और कोन पढ़िबो पिला माने देखि पारथुबो हला समोच्चारित शब्द हला विपरीत शब्द हला तापरे करेक्शन जो शब्दटा देइथो ताको करेक्शन करिया पई पड़िबो हला रूढ़ी लोकवाणी जोटा आम कहते तापरे तद्धित आउ कृदंत पड़िबो पंचुएशन पड़िबो हला ये सब जिनस तुमको पढ़िया पई पड़िबो ओडिया रे तापरे कंपोजिशन पड़िबो इंग्लिश टू ओडिया ट्रांसलेशन मध्य पकई पारे हला तापरे अनसीन पैसेज मध्य पढ़ुची ओडिया रे तापर आम देखिए मैथमेटिक्स रे जिनसटा तुम फंडामेंटाल क्लियर हवा दरकार कौन ना देख नंबर सिस्टम एचसीएफ एंड एलएमसी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कर्व्स एंड कर्व रूट्स परसेंटेज एवरेज सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट पार्टनरशिप रेशियो परपोर्शन युवाक सब तुमको मन रखा पड़ो तापर जनरल नॉलेज रे तुमको यहाँ कंप्लीट करने पड़ो देख जनरल नॉलेज कौन ना हिस्ट्रिकल इवेंट डेट पर्सनालिटी एंड प्लेस इंपोर्टेंट जिनसा तो मन रखा पड़ो जोग्राफिकल फैक्ट एंड जो प्लेस आउ स्टेट्स कंट्रीज आउ इंस्टीट्यूशन आउ हेडक्वार्टर धर WHO IMF है ये सब बड़ बड़ जो रही से जिनसा तुमको डिटेल्स पढ़ाई पड़ो है आ बुक एंड आउ अथर विषय पढ़ाई पड़ो साइंटिफिक फैक्ट आउ डिस्कवरी डेट एंड पर्सन यूज एटा सब करेन्ट इवेंट एंड पर्सनालिटी मैचिंग ऑफ द क्वेश्चन ये सब जिनसा तुमको भलसे ध्यान देकी पढ़ाई पिला माने पड़ो आउ गोटे कथा हूँ कंप्यूटर नॉलेज भलसे जानी दरकार जो कंप्यूटर स्किल तुमको होता दरकार MS जो विंडो है MS ऑफिस ए विषय एक्सेल पावर पॉइंट ये सब विषय तुमको नॉलेज थी दरकार है यहाँ निहाती दरकार तुमको प्रैक्टिस करवा निहाती पिला माने दरकार तुमको विशेष करी प्रैक्टिकल स्किल तुम नियाजिव तुम मु कही जो प्रैक्टिकल तुम 50 मार्क पिला मन रोचे कंप्यूटर प्रैक्टिस जो मैंने कंप्यूटर जो स्किल भल अच्छी यहाँ को तुमको बहुत सहज हम 50 मार्क तुम कंप्यूटर स्किल से देखिए MS वर्ड विषय MS पावर पॉइंट MS एक्सेल है ये तुम टे प्रैक्टिस कर क्वेश्चन भी किसी पचारि पारती किंतु अधिक प्रैक्टिकल तुमको करेबे है यहाँ थिला पिला माने तुम पूरा पूरी डिटेल सिलेबस आउ तुम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जदि भिडियोटी पिला माने भल लगी मो चैनल को लाइक करिवो सब्सक्राइब करिवो सांग सहित शेयर करिवो एमिति इनफॉर्मेटिव वीडियो पायापाई मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी।